Mapili entangani kabisa y'umutenyi okianda omwaka wa 2023 chitariki 3 omwancho murigireria bwegata sendi Ndizi TV yaragire Ensa Eyemo ya bono butuka sentunda inde nantokomera na sembeo elinde tunyara kwa tokomanyania nganyare ko bagwateka kurubaga kito ikira chinga kibune cha saba sakibaito bamangana maya bagende to bakwendeka bebusoire chingongo awanyara ko bakwendeka batoleteire amange na into tunyara ko tokomanya aye omwancho omurigireria tariana goro kwa Josephat Amisi ngurenande sekeregetari gatambe elinde tunyara ko tokomanyania amonaye inganyare ko bagwateka kuruchinsemo agatia bo omogoko omano nyara ko bokorkana gochia ase aborokiwa bali banyata ko bagwetana gosoa ase university korua ase wodi ya Masimba magiga yomwe musebwe wodi boss maira anene ko basira ne chilingi chiri uberekera oyomo abana bugwetania chimisato nigo banyara ko bakokena gochongera anene ogosira buno kungatianda mange togenda ko boto kwariganiria imigata sendi Ndizi TV. Yorabo igo Amayia yo mwancho murigire nabo kunyara ko baguko yabwate gwetera se mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo gwetera asensemeria YouTube Ndizi TV News ekanye nyara ko baguko emanya na gwesemia amange inganyare ko bagwateka kurende emarago baya bono bunere botambe ngojitore twara abagende bayitabu to kunyara ko bato kwanera amangana mange kurua samagendero chisemi nabo igo aneno kwegenderia gwakera oyo mona gekogera Emarago ba yeli tukolia lero imeye studio gotoko chikoba toko motwara omwe MCA omochore uyokoro konga Lilian Anyango Gor korwa ase county ego se county assembly ya Kisii as toko chikoba toko kwanera amange twara somotio nyoyo monyara ko gogoeta abange ba achiga bagaba na simbanyara ko bago chengire miaka 10 anene serikali chechi county lituko lya lero gosobo tuko bwalero ntochikoba to kuligireri ine ase miaka 10 yanyare ko goeta anene maiga yugo chakiwa wechi serikali chechi county ndobwateke ganja kiriki yangafa affirmative action gatie binde ebi byonsi niko birengete kwene kyabuna omwana enyaroka unyare ko baga kwegendereria ase obugima bwaye agati yabo kwenekia buno unyare ko baga gusirwa ensemo yechisemi amona yande amanga ina to waro to kuchikoba eto kwanera obotuko obwalero mogeni itondo tonyare ko baga ku studio maiga ya amangana mayanto nyare ko batoko sanga amanaye ngere botambe kerengere kiago niko kerekienge nchomono kigima gwetera SMS ye namba iyo eregago asetibiago nabo igwetera semitanda nganatika kyoba kingotebe gwetera Facebook nabo igo YouTube Amayia igago chakorwa ime county ya Kisii asebunenchera Eyemo yogokora oboroire bwebirengererio gose oboroire bwobongo anene gochia abangi babanyanyimbo bono litukolia lero nigo enyagitari ya Kisii Teaching and Referral yanyara kobage ko aligania omoyiga obeno yunyara kobago koleta abanyanyimbo ao ime county ya Kisii elinde banyara ko baba kworokererwa echinchira baranyara ko baba gwetanga anene no boroire bwobongo nabigo ebirengererie binge byanyare ko bikoirera abange babanyanyimbo banyara ko bakwerusia obogima bwabo nabiga bande banyara ko bagotiga emeremo mosaki oito bamangana maya Vincent Onyancha nanyara ko bagago sanga no moyego yo nabigo twaliganeria orobotiro ko bwatia Nomoje gobale tamo abanyanyimbo elikuwa nyora maigeri igoro yokirania nsi ogocherana kwebirengererio omoje gogo sirone nyagetali ya Kisii Teaching and Referral Osiptoket Arecha kolengana nomo county administration police commander imeye county ya Kisii nigate birubuna goetera sama igeri yani gabanyanyimbo bago Kenya ogocherana kwebirengererio. Our today's event was an unofficial kind of event. We thought of our officers just coming together so that we can share, we can catch up, we can bond out of the normal working routine. And we believe that such kind of events allow our officers to share their experiences. It allows them to share what they think is not working well with them. Asebo government abuna kubwatikana nemero biriyo nabo igo nemere moya bagokora nigekorera bange goicherana no bongo webirengererio egento kera barobu gochamo aseri tukeri. I want to believe that the nature of our work, we work for very long hours sometimes and we get fatigued, we get burnout, and from that if they don't
get somewhere or someone to talk to them to make them feel they are just doing the right thing, is only that the work allows them to do what they do. Omoroki wabo University ya Kisii oteneta mangana counseling nigaba kwa n'abanyanyimba abo na kumulekera gati yali abwanete koligererigwa eliko nyarakoira n'ense bikorewe abanyanyimba okwerusya obugima kubwatekana n'ebirengererye binge nabo gogote abuna obwanchani uchumi n'okugani wechinka ngati yali agosegete bikora binga bunebyo. With the current times, there are issues that are pressing, right from family and relationship issues. The economic times, life has become quite expensive. There are issues to do, of course, with work-related issues. You see, when the members of public are going through stress, all this stress sometimes is projected to the officers. And they also have social issues. And so when all these issues are supposed to be handled time and again, it's important that everybody gets out there to become an ambassador of stress management to our community. Azichinga kichibo igabo ly'abanyanyimbo kobeka ensemo chinga kichogo ikiranie merobeli yabo boka abanyene etalengetia mangana yobokoreri anene asensemo yemirimo yabo. There are quite a number of measures. The most important thing is assessment. When you don't assess yourself, you may not know you have a problem. But besides assessment, when you have realized that you have some symptoms that are showing a little bit of distress, it's important that you quickly look for therapy. But we also share today that we can build our immunity, have a social network, be able also to balance our own life system in terms of a little bit of relaxation and also work. Omusi obwenyagetali ya Kisii Teaching and Referral Hospital kete Regi Dr. Oyemeke Marita nigate yabona nanyetali y'abanyanyimbo boka nerebu y'abantu kwenyorera amahegeryo asinchira chokwera ninse goichererania kwebirengereryo. This is one of those very important sessions that we advocate for everyone, not just the police officers, because it gives a break from highly stressful environments related to their work. At KTRH, luckily, these officers are covered medically, and their cover is accepted at KTRH. Therefore, we really appreciate this initiative and want to encourage that they have as many as possible, and all other groups need to emulate similar initiatives. Prevention is better, cheaper than cure. Nobo seme bwa rogo cha sabwatani bonse kone kibuna nkonyora bale chinchira na maegelio yokonyara kurwani goichera kwebirengereryo engana ya roka ne koira abantu abange kwerusia obugima. Ko reporter ya Ndizi TV literane nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Mbiamono musakito bwa mwana Amayia Vincent Onyancha sorogoti urwa senchira yobo ikiranu anene kurwa ime county ya Kisii totigarite ime county ya Kisii nigo yaba omogoko omonene gochia ase aboro kiwa gwetania chimisato kurwa se wodi ya Masimba magiga yabara bukonyora anene obokonyi bwechibesa ase shiringi chiruberekero yomo kurwa ase ekegancha kyomwe MCA bwa ewodi eyo boss mairura umuyego yonyara kobokore kanali tukoria lero ime yeskuru yoboroso ya Masimba nigonyara ko bagokoreta ababwatani abechisemi ansa bange bwe banyara ko bakogokera omurobelio oyibo mu MCA oyo boss mairura asokone kiabuna abana banyara ko bagosirwa elinde bachiko bakwegenderia ase chisemi cyabo okwana kurwa somo yego iyo nigo mu MCA boss mairura bwigateba chibese cyo nigo chirengete anene gutumegwa amona aboroki wabo ekone kiabuna cyanyare ko bachigutumeka buna transport maiga yabara bukuyarigania eliokogendera amona masomo abo university as university okwana boigo nigo boss mairanyare ko bagosira anene emerobelio ayanyare ko bagiko bekwa ne serikali enene eliokone kiabuna chisemi che university cyanyare ko bachigosirwa gwetera ase ekeganja kelikia help ekigendere ko bagigosirwa amone serikali enene Mildred Momanyi nanyare ko bagikirana ase wodi eyo ya Masimba na boigo twaliganeria orobotio rokobwatia. Aborokigwa bali barachikogenda ase university ime wodi ya Masimba nigo bali nekiba kwegokeria maiga yomo MCA bwenseme yo boss mairura kurwa chishiringi emilioni Eyemo ebese yera chigokonya abana bwo angechimesato bune transport go chesukuru ase bono ateba ekikya mwirete go chaka omorobelio yo. Today all the 19 schools, public schools we have here, they do my exams KCP. Hiyo ni mambo mbaya. In 2020 nikaona kidogo nimesupport class hiki sana,
wacha niingie form 4. Kwa sababu ukiwanulia mtihani before KCPE unawafungua akili, wanaenda huko kwa mtihani wanapata the same thing you have brought is what they are being told to do as an exam. Mimi nikifanya KCSE nilikosa kalamu ya kuandika mtihani. Kwa sababu yenye nilikuwa nayo ilifanya nini? Iliisha. And the exam was nini? Ilikuwa what? Mtu wa Masimba asiwahi kosa kalamu ya kuandika exam. That's why I do buy them 2 pence each. Zile za 25 shillings wanafanyanga mtihani KCSE. Waigo nigo akwanira iguru yo gusirwa kwa boroki wa Bichi University kurwa ase serikali engane ya ogendrete kuimukia ibirengererie binge guchiase abaiboli. Kwa sababu CS anatoka hapa kwetu, and as we talk today is the best CS. Unaonanga anatembea na president kila mahali kwa sababu anafanya kazi nzuri. Hao wanafunzi wana apply scholarship na help. Hawaambiwi wa apply moja. I even told ward manager wangu wakati alipata wengine wana apply wanasema wao wanataka help, hawataki scholarship. Kamwambia waambie wa apply scholarship. So hao watoto watapata pesa mzuri. It's funded almost nilikuwa napiga hesabu. Mtu anaenda kufanya medical 600,000 serikali yote bogwakana. Lakini ile pesa itatoka kwa mzazi is 42,000 shillings. Hiyo ingine yote ni serikali inafanya nini? Bwana yeye ndiye ingine kemekara waibuni. Tusidanganyane. It's a good thing. Hao wabunge wote wanatoa kitu inaitwa basari. Na ndikuwa nyochiri bukomi chakore ntukie chachi. Na nje ngake za unena ki ngimo kore rugo. Tingo bana nje transport abana bachire sukuru. Ero bogoserwe. Ase chinga kiecho gati aba MCA bali baikirana asomo yego yo nigo bamwakira mbuya mono asokoleta omoroberio yo ase bene kebuna mbache kolenta omoroberio buno yoiga ase chiwadi chabo. Kutoa ni moyo sio utajiri. Yo moji wote hanga bosi arwa swali yako atataki. Boss, my son, I want to encourage you. Do this and do many more. Hata ikiwa hawa hawataona, Mungu ambaye ako juu ako atakuona na atakubariki. Congratulate our students who are now going to college, and niwaambie hivi, we are moving to another stage in life, and this other stage in life has a lot of freedom. It actually depends on how you're going to use your freedom out there. You know the future leaders to the I'm looking at someone who's taking after boss okorua saba antaba igataribo abana begosi nabagambiga kitogo Kenya kwenda university naende ikarakari yake. Kuripota ya egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono omusakito mangana Amayia Mildred Momanyi ko noroboti urwa senchiro wikirano kurwa se ward ya Masimba asomoro bili bogosira abana abanyarakoba bagoswagose bakogendera mana masomo abo gochiase ekerengo ke university togoska motwe bono nigo asentunda ende omuraibo bomo bwazimio Raila Odinga agenderekoba igakomochia kali sigetambu karikelia yokwenekia bunati bali kogendera koba bakolenda linani iliria mau kagokuwa na kurwa county ya Narok ime yomocho Narok asoma yegonyara kobo koleta babwatani asoma yega bwa masabu wakarangambia mono nigo boigo Raila Odinga nyare koba goteba ninga obo mubwazimye mbogendere koba boko gikelia serikali nabigo kugania anene abamenyi abube county ya Narok bagendera koba anene bakolenda chindemero chiabo nabo igotebanyara kwa bagochira na ochia serikali iraje kwa bekoira igetambukiro anene gyo kwaga chemeroberi ya magendro aserina ni elio au. Leo mimi nataka tu kusema kwamba yale ambayo yamebaki muhifadhi. Wacha hii mambo ya kukatakata mashamba na kuuza ovyo ovyo. Baadaye utakuwa wewe ndio kwa squatter katika ardhi yenu. Kama mtu anakuja kuchukua community land mpaka afuate taratibu ambayo inatakikana. Asipofuata taratibu aviendi. Hiyo tutakataa. Sisi tutakataa hiyo. Tutakataa hiyo. Akisema nataka kuleta miradi gani unaleta? Tujue ni miradi gani. Na wale ambao wenye hiyo ardhi unawapatia nini?
Unajua kesho wanaanza, kuna mkutano kubwa ya ulimwengu inakuja Nairobi kuongea juu ya mambo ya mazingira. Lakini hapa Kenya ukiongea juu ya mazingira, swala nyeti ni mambo ya mau. Sisi tulijaribu sana kuhifadhi mau, lakini jamaa walikuwa kila mara kwa mara na wanaolafi ya mambo ya ardhi. Watu wameingia ndani ya mau, wanakatakata miti huko. Tulisema watoke. Tukaambiwa kwamba nyinyi hamtapata kura zetu baadaye. Sasa bado wanaona kama wanarudi. Juzi wamesema sasa wamekubalia watu kukata miti. Wanasema ni miti ile ambayo imepandwa. Lakini hapana, watu tayari wameingia huko ndani ya mau. Unasema unataka kuhifadhi mazingira na mau inaenda. Mazingira gani unataka kuhifadhi? Magayo mwega uyu nyarakoba gukorekana ase county ya Narok nigo boigo anene umurai oibo mu bwazimio Raila Odinga anyarakoba gakomerana n'abamenyi a Eyemo county eyo barabari ne chipara anene chia omochi Onarok asibigagerorokana gakomomochia omoteneneri anene bwekiombekeria kia bakori emeremo Kotu Francis Aturi ase atebeni ganyarire koba gagusinywa emirimo yayo kwenekia buna onyarire koba gagusira abakori emeremo na boigo ikirania amagani abo na boigo nigatebire bono okubwatana kwa ene serikali ni gukora chikobo kuirera anene kwene kiabuna abakori emirimo banyarire koba bagotuguterwa ale imiense ya Kenya. Sisi tumesema tunataka wananchi wawe sawa sawa. Sasa chama cha wafanyikazi inatakikana inatetea haki ya wafanyikazi. Mkurugenzi wa Kotu ameingia kule kwa serikali. Yeye ndiye anasifu serikali, nafanya kazi mzuri, watu wazimia wakubali walishindwa, waache bwana Ruto atawale na kadhalika. Nasema Atuoli, wewe kazi yako ni kutetea haki ya wananchi, haki ya wafanyikazi. Wewe sasa ufai wewe kiongozi wa wafanyikazi. Maana wewe sasa unaacha kutetea haki ya wafanyikazi, unatetea haki ya wadosi, wale wachache, waajiri. Sasa sisi Azimio tumesema tutachukua jukumu ile ambayo Atuli angechukua. Tutatetea haki ya wafanyikazi wa Kenya. Wale watu wadogo ambao walisema ati wale mahasra ngati yali togenda tokobatu kubatiri mwancho murigereri kurwa sigeta seniki ya Ndizi TV nyora boigongo merana tore amona echinsa isato chiabona botukaso koletera aya amuna yande togenda tokobatu kubwatire kurwa semese ito ya Amayia nyorega twachaka Amayia ya emeragoba ya bono omwancho murigereria niko nagotebya nga ka 10 niko yanyarako yaitire maiga ya nenense ya Kenya ochengera obokoreri bw'eki serikali chechi county devolution na manganyarete ko bakorakana abagavana basena nabo igaba bwatani bonse b'eki serikali chechi county banyarako bagochengera aya kerenge kerene gigo chakyo wechi serikali chechi county no kwenike buna magendro anyare ko baga gwikera omomenyi anene imiense ya Kenya emaragoba ya bono niko tubwate abageni babere Lilian Anyango Gor oyore omwamsie nominated me Kisii County Assembly nabwo omwamsie Damaris Nyanchoka banyare ko bagwika maiga ye studio tukukwanera ine ase miaka 10 eye ketambo kero kikyanyare ko bagikuiro ne serikali chechi county kwene kyabuna omwana enyaroka onyarire ko baka gusirwa ntoroche anene abisi yomo women rep yanyate ko bego chakiwa ikabekerwa ekeganje kerigyankaf nabwo igonto bwate gati yanda mange ayegena to ko bakwene buno mwana enyaroka ase county ase ward cheito onyare ko baga gusirwa ase chinchira kerengere kiago nabo gusanga amuna intugwetera senamba yesimi yiregago ase TV yago nabo igwetera se mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera YouTube Ndizi TV News tigo kogenda somotimo koma kegingoirana ngochatore eritinyara koba etogosanga amuna bageni baito emaragoba yabono linyara ko baga kwene kiabuna chibicha maneriogi chagochire senchire bwikirani gakoro kwa bigari nyancha miriterane ngoro kwa Josephat Amisi ngo chande maiga yo gutwara omutimo ko makeigo.